Solo. Welcoming Ardele College to our independence celebration this morning. Ardele was established in 1924 as an agriculture school. It is the government of Samoa's first college established in the country. This morning they're wearing what has become a tradition for the college. They're greeting Safari chacho wamene ora motu chacho lena sio na fairo atu ele chombo bia le motu mai chacho na ruema wearing the green uniform with their yellow portal no say behind their ear and their ula of bright yellow shells from the shores of Niue Island. Malo Avele. Te fala solo vai una visto te lo tato solo ya na umana ya na fa aro na mo fa wa sabani agora solo guru vai ele to bia le tu ya ora o pono con tato te mi por kalame ya lele i tai tai no mo vai tato solo fa no le tai nei lo fa solo tu pe por isso a bene e ngata ani di ba voi sampai cai ya pe na o midai Toonai Kalesia wale mata na sinto tele pa Toonai Kalesia au mai ya auto tomo pai pai manor manor ni pa wale kato po kame wale 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 mata la yo le sini na fata yo mo dai solo yele yo o mai na fa Toonai yo o mai vai ngale Iuni College is a room of 55 teachers. It will be hosting Fiji upcoming Pacific Games. Vamos selau di masafunu tutotele ufana wuri butu bachai o vina ile polisi ya kole wata watu ya wamsida tauma ila kana vamos selau di masafunu poco yo ko ya ona ya sosi ya o na le la ka to ni ta solo ya ave ko fa na o ya ona alini ko mai tai fa ya ona ma yo na ta ya o kinga na fa ya ona ya o ave le ko na alu fa na na ti dei ko mai ko ala to wa ona ya ave le ya so sa mo tu ave le ni to sa Yeah, the people come up for them, ladies and gentlemen. Thank you, for your contribution. Sama mateni toi avele ipapelana ai ma tu tele o mo tama kwenga iso ito ela tumuna ya kama solo mai ave le mai ya ile asocio tamo mateni toi kwa tua no malo la fia ya o ikuri mai ya ile tato solo fa no fa fianga ina taon sa furu matasi fa fianga ya tele o tatu wa oma leo le atakbalo iso atunu ile pato tapena o taro ngal basifo depende o toina foto maro la tinu o ni o to o le mede ona o le mata o ia pa fianga so mai marcato solo fa loro musalo ko le tuna super tasi ile tayo nela o to silai ya ona ya fana ta dei deu sa ia pa de me tunu sensi so mai ko ala no ia la go leo na to mai mai ya va fianga mai la fianga sa le dua ya le fianga sa te puana ya le fianga ro to kanga ya le tata ya ka le fianga to amua so le tua tato ahora que ya vele ya ko le mundo este ahora ko ka alo il fatto è che Tua le ngate mutato vai do sani le va per poi merita va la pazienza va la uno il toro tuo le non
The National University of Samoa, ladies and gentlemen, arranging their march past this morning in faculty. The School of Maritime Training, School of Faculty of Arts, Tua mai ele, vai ngana na so tuai ele vai ngana ka pisilisi. Ya olo pa pena la to wa to ni na lo ta o pa pa pisilisi ni ta to university. Pa be mo ni se to mai ta to lisi ya male. Tani ma lo le ya
Sa pule lo tele na sponsor tato malo. Sa pule le proclame. Ia o le maenga nā whaasoi mano noina. Ia tua mai ia o whanau o roa o tawina i tua mai wha tausi mai, tausi soitua. Ia o kiai ia te sengo o tamaitai maringi. Ia o wha solo mai le solo tele lama nei i vaenga i se roa o tawina i tato university. Ia i le papa i ngā. Ia i a tōku o tawina wha mai. No Hawaii tato ko ma ile tu sanga mele tu sanga se ono ko foi na volta lá se não sei lá se não se pa ko na la dia ia ko a pa pa ia se le vapo Ia vole universitatea wao